već ste neko vrijeme u Sarajevu, kako vam se grad čini? Meni dobro, jer nisam jako dugo bio, znači još od igračkih dana, pa poslije toga još bila jedna utakmica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tad sam zadnji put bio, mislim to negdje 2007, a evo sad sam u kratkom periodu jako često ovdje i stvarno sve baš dobro. Za razliku od vaših prethodnika, evo Sušić i Baždarić su živjeli u Francuskoj, vi ste ovdje odlučili da živite. Zašto? Jedan od tih razloga je sigurno da popratim cijelu ligu, znači da vidimo šta ima u našoj ligi, da vidimo koji ti igrači, osim ove koje već znamo i koji igraju tako reći naši stranci, koji igraju u velikim klubovima ili su u velikim ligama, da popratimo i ovaj dio što ja vjerujem da ima, gdje se na ovoj američkoj turneji pokazalo da ima igrače, da mogu kandidirati ili da su budućnost bosansko-hercegovačkog nogometa, tako da eto, to je neki taj razlog zašto ću više biti i boraviti više u Sarajevu nego u Zagrebu. Vi ste igrali i trenirali ste klubove u Hrvatskoj u Srbiji, sad ste zapravo uzeli kako tu s Hrvatskom Bosnu i Hercegovini. Pa kako ste naučili raditi s ljudima ovdje, o tom našem mentalitetu koji ste toliko spominjali? Pa sigurno da to je samo jedno iskustvo, znači radio u reprezentaciji Hrvatske, poslije radio u Crvenoj zvezdi, bio trener, pa evo sada na kraju je došlo i da sam selektor Bosne i Hercegovine, tako da sigurno da ti posluži svaki detalj, a ostalom niti malo lak mentalitet, ali sigurno jedan mentalitet koji kad znaš može se s njim i igrački, a tako i kao ljudski, tako da ja se nadam da će to uspjeti, da ćemo mi složiti sve to i da bi samo ono što mi razmišljamo, zapravo što ja i moj stručni štab razmišljamo, da se napravi rezultat, a rezultat je jedini pravi za to da se ode na jedno veliko takmičenje, kako je sada Evropsko prvenstvo, da se ode na Evropsko prvenstvo. Sada što se tiče igračke karijere, dakle, vi ste sa Zvijezdom osvojili Ligu prvaka, gdje vam je sad bilo najljepše, je li tu ili možda Real i Barcelona, ipak ta dva kluba su? Pa gledaj, to su... Prvo imao sam sreću da igramo oba dva kluba, ne znam koliko ih je, vrlo malo, 6 igrača, stranaca, tako da to sigurno je jedna velika čast igrati u Barceloni i u Real Madridu i koja sigurno će ostati za uvijek, jel? To su dva kluba koji sad možemo i tretirati među najveće na svijetu, jel? Pogotovo i Real i Barcelona koja od organizacije pa do rezultata i do svega, do grada, do ljudi, sigurno jedna od dva najveća na svijetu, tako da bilo sigurno čast i velika i bit tamo. Jel? Crvena zvezda je moj neki početni klub gdje sam igrao 4 godine jako dobro, gdje sam osvojio Ligu prvaka sa njima, ušli u neku povijest, jer vrlo teško da će neko opet sa ovog istočnog bloka neko osvojiti opet Ligu prvaka, vrlo teško. Da, jer ste uvijek koja je 86. mi ta 91. i tako da to je vrlo teško da će se više ponoviti samim tim financijskim i svim gdje je to otišlo, tako da sigurno jedna odskočna daska velika i jedan klub koji mi je dao jako puno kao i igrača, tako poslije toga nekako sam i počeo karijeru moju trenersku tamo. Sa 18 godina ste dakle bio najbolji igrač tog svjetskog juniorskog prvenstva i osvojili ste to prvenstvo. Šta za vas znači to danas kad se osvrnete? Pa znači jako puno. Mislim da tu su nas negdje prepoznali svi ljudi. I to vam je bila neka odskočna. Tu su nas prepoznali da imaju tamo neki klinici koji znaju to igrati, jel? I tako da je to bila jedna baš dobra generacija, jel? Sad da ih ne nabrajam, manje više svi su napravili velike karijere i svi su bili u velikim klubovima. Tako da to ćemo pamtiti sigurno mi koji smo bili tamo cijeli život, jer nije lako osvojiti bilo koje prvenstvo, a ne onda svjetsko prvenstvo, tako da ti ostaje to u sjećanju za sva vremena.
dalje je bilo svjetsko prvenstvo u Italiji, tamo ste proglašeni najboljim mladim igračem. Sad, koliko je bitno da, vi ste rekli, nema mladih, ali opet stariji su iskusni, koliko je bitno da trener ima hrabrost ukazati priliku mlađem igraču koji nema toliko iskustva, koji možda ima i strah u sebi tremu? To se vidi. Mislim, to je jednostavno tako, sigurno da puno stvari utječu na to, ali ja osobno mislim da mladi igrač, možda i pravo si, možda nema iskustva kao što je, možda ima i stariji, ali ako on kvalitet, on će to pokazati na terenu. A nije samo iskustvo, nego kvalitet su puno stvari, znači nije samo kako igra nego sve utječe na to. To je kvalitet jednog, tako recimo, mladog igrača. Tako da ćemo to sve i ovo sad kad radimo ovdje ću gledati samo na da igraju oni najbolji. Sad da li je on mlad, pa nek igra, zašto ako on to može i ako on može sve ove kriterije koje mi svi želimo da napravimo rezultat, onda nije me briga da li je mlad ili star. Koji je sad timski uspjeh za vas najznačajniji? Osvojili ste to juniorsko svjetsko prvenstvo 87. u Čileu, zatim Ligu prvaka, ili je to možda treće mjesto za Hrvatsku u Francuskoj 98. Sve na svoj način, sve u svoje vrijeme. Liga prvaka je sigurno jedan od velikih naših uspjeha. Svjetsko prvenstvo u Čileu, ipak si prvak svijeta, nisu to male stvari. Je da je to juniorsko, je da je to, ali smo bili tada stvarno dobri i napravili taj veliki uspjeh. Opet sad vraćam se na 98. gdje nam je možda i malo falo da budemo čak i u finalu, a možda ko zna i da osvojimo, to nam je isto jedan velika za nas stvar, pogotovo poslije raspada cijele Jugoslavije. Ipak je to jedna zemlja od 4 miliona gdje je napravila opet jedan uspjeh neverovatan, biti treći sa Hrvatskom, to su velike stvari, tako da svaki na svoj način uspjesi su ti dragi. Jedno vrijeme ste bili član engleskog Portsmoutha i tamo ste izabrani najbolji 11 svih vremena tog kluba. Kako pamtite period proveden u tom klubu? To je jedna velika čast, zašto? Sad ću ti reći zašto mi je to jedna od isto bitnih i stvari, zato što sam ja samo godinu dana igrao. Znači, onda u tih nekih prvih 11, sad kad se napravila ta knjiga i kad je to bilo i kad su izabrali to, onda imaš tamo svi igrači su minimalno bili po 5 do 10 i do 12 godina u klubu i onda ti je to nekako i normalno. Ja sam samo igrao godinu dana i tako da mi je... pa to mi je jedna od stvarno jako dragih nagrada. Portsmouth mi je ostao u dobrom sećanju. Engleski nogomet, da i sam znaš, puni stadioni, navijaju, vole svaki svoj klub, znači lijepi trenuci godinu dana u Portsmouthu. Koji gol ćete vječno pamtiti? Pa dobro, ja ih dosta pamtim, znaš, vjerojatno memorija mi je to dobro, pa onda pamtim, ali sad koji mi je najdraži i koji ću uvijek pamtiti, pamtit ću ih više. Pamtit ću neki gol u Brazilu kad sam počinio u Čileu za pobjedu, pamtit ću za reprezentaciju Hrvatske Nizozemsku za 3. mjesto. Pamtit ću Zvezdi neki gol iz Slobodnjaka, da li Glasgowu ili Dinamo Dresden, znači te neke najvažnije stvari sigurno ću pamtiti. Ostali ste upamćeni dakle po tu kreativnost, po lucidnim potezima zbog kojih ste na mladima postali romantičan. Evo vas svi pitaju, ajde, kako komentarše danas ta radima? Ne znam, mislim, sad oni govori posljednji, ne posljednji, mislim da se možda malo drugačije igra to, jel? I onda su to nekako to uzeli, to kao i posljednji romantičar. I ja bih samo složio da sad stvarno ima puno dobrih igrača i recimo neki Neymar sada koji isto igra nekako nadahnuće, nekako gleda sa tim svojim driblizima, da ne govorimo o Messiju, Ronaldu. Znači ima još uvijek jedan Iniesta za mene, jedan igrač koji je ostao u tom nekom svom romantičar, ali lijepo je to čut, ne znam, mislim, ipak kroz ovu cijelu moju karijeru
sam igrao u velikim klubovima, mogu sam možda bolje, možda malo, možda i lošije, ne znam, ali mislim da sam zadovoljan i kad ti to onda ti prijati kad ti je veli posljednji romantičan, nekako si drugačiji igrao nego drugi i sigurno ti je lijepo. Obrambeni igrač u 140 utakmica za svoju reprezentaciju dao 2 gola. Znate koja je to utakmica, znate koji je to igrač, kako pamćite tu utakmicu? Pa kako ne znam, sad si više ne trebaš mi puno reći ko je. Pa Thuram je da je dao samo 2 gola, ali Thuram je možda jedan od najboljih ili jednih od najboljih obrambenih igrača što je imala ikada. Ali ipak baš vama u Da, a to ti je tako, viš da desi se stvari koje su neverovatne, ali Thuram baš dao 2 gola, 2 udarca, 2 gola i smo mi čak tu imali, kao što sam ti i rekao, imali šansu da budemo možda i u finalu. Sad, trenerska karijera, bili ste član stručnog štaba Slavena Bilića u reprezentaciji Hrvatske, kako pamtite taj period? Pa period gdje smo se kvalificirali u Austriju na Europsko prvenstvo i onda jedan period i taj period je bio možda jedan od, tako kažu i pričali, stvarno jedan nogomet koji je igrao u reprezentaciji stvarno dobar. Nesreća ta Turska za ulazak u polufinale gdje primiš, daš u 118. pa primiš u 121. i tako to ti malo, ali jedan dobar period učenja, dobre reprezentacije, dobrih igrača, dobrih ovih, ne dobrih, nego vrhunskih igrača gdje smo napravili jedan dobar rezultat. Penale u toj utakmici, znači ošli smo produžetke pa penale, Rakitic je od nas nosioc igri Real Madrida i Barcelona. Kako ste na njih gledali u tom periodu? Kako ste vi gledali na njih? Da li ste vjerovali da mogu doći do tog nivoa? Pa mi smo ih i stavili, znači kod nas su i počeli igrati, znači da nismo ne bi vjerovatno ni vjerovali u to. Mi smo znali da su to igrači vanserijski, da će te jedni igrači jednog dana biti sigurno i nosioci reprezentacija i nekog kluba. Eto, Luka, a već koliko je već to u Realu, je jedan od glavnih igrača i jedan od najboljih veznih igrača, već 3-4 godine proglašen u svijetu. Raketa stalno je u Barceloni i svi ono kao Rakitic stalno igra i standardno igra jako dobro. Znači, mi smo, sad kad mi kažemo mi, znači Slaven i stručni stožer, pogotovo Slaven ih je stavio već tada, znači po prvi put da igraju u reprezentaciju i pokazalo se da su oni stvarno velike klase. Prvi put na čelu stručnog štaba bili 2010. godine, dakle su preuzeli Zvijezdu. 2012. su osvojili kup sa njima, ali objektivno, da ste mogli više tad protiv objektivno znači Partizana? Pa dobro, to je jedan period sigurno koji ne pamtimo baš u najboljem periodu Crvene zvezde zbog svih problema koje imao i financijskih i svih, ali jedno iskustvo novo, mislim da smo igrali jako dobro, makar smo bili tad drugi, osvojili taj kup i da se stvaralo jedna generacija koja na kraju krajeva, kad sad pogledam gdje svi igrači igraju u velikim klubovima. Tako da jednostavno teška situacija, ali to je, eto, bilo je barem publike, bilo je, gledalo se, ljudi su dolazili, vidjeli su neku pozitivu u cijeloj toj priči. I tad je bio možda jači Partizan u svim aspektima nekim, ali na kraju krajeva mislim da smo zadovoljni tih 2 godine što sam bio kao trener tamo i naučio sam jako puno. Jedno iskustvo. Iz Srbije ste otišli u Tursku, preuzeli ste Kayserispor kad je bio 15. i onda ste ga odveli na 5. mjesto, što je najveći uspjeh u istoriji tog kluba. Dobro, to je jednostavno tako. Ja u jednom periodu, u jednom periodu hoćeš biti trener. I onda kad hoćeš biti trener, onda sigurno prihvaćaš puno stvari. Ja sam tada, ne znam koja je bilo 8. kolo, oni su bili dole jako pri dnu, smo bili, Kaiser je bio pri dnu i nekim kontinuitetu došli smo do tog nekog 5. mjesta, ali to je imao i dobra je bila ekipa, tako da uz to nešto imali su i dobru ekipu i tako da smo napravili jedan baš dobar
uspjeh. I tako da sljedeće godine došlo do raspadaja i ekipe prodaje puno, tako da na kraju ja sam otišao. To je jednostavno tako u nogometu, imaš trenere koji jednostavno imaju, kad tad se dešava takve stvari, tako da i to. Ali isto jedno iskustvo, turski nogomet je vrlo zanimljiv, vrlo težak, novi stadioni, publike jako puno, oni vole to, tako da je bilo jedno iskustvo jako dobro. U tom nekom periodu imali ste na stolu ponudu Bešiktaša, šta ste odbili? Pa jednostavno je tad neka filozofija moja bila, jer sam ja počeo moju trenersku karijeru sa Kaizerom. Napravili smo jedan veliki uspjeh i došla je ponuda od Bešiktaša, ja ipak nisam otišao to što sam ostao u Kaizeru. Kaizer je u tom periodu obećavao da će ostaviti sve igrače, da ćemo raditi jedan projekt i onda se prodalo to pola toga i onda na kraju je došlo do tih problema koje je došlo. Jednostavno je tako, može neka kriva procjena ili jednostavno sam u tom trenutku razmišljao da želim ostati, jer su mi dali šansu da želim ostati u Kaizeru. Nakon toga preuzeli ste Azerbejdžan, koji je realno limitirana reprezentacija. Ipak iz njih ste uspjeli izvući maksimum, parirati u toj grupi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. Namučili ste čak i Njemačku. Bilo 1-1. Da, a dobro, ali znaš kako, Azerbejdžan je u razvoju, jedna zemlja u razvoju. Pravo si, sigurno da nisu na tom nivou ove ostale reprezentacije, sigurno da su u nekim stvarima limitirani, ali jako puno ulažu u infrastrukturu, oni jako puno žele, to je, nažalost, nije prvi sport u Azerbejdžanu nogomet, tako da su i to neki tih problema koje ima. Azerbejdžan liga nije na onom nivou i to zato dolazi do tih jedno Karabah koji napravi uspjeh, jedan veliki, ušao prvi puta u povijesti u Ligu prvaka i čak to jako solidno odigrao. U pregovorima sa Nogometnim savezom BiH uslova je bio da sa vama budu vaši pomoćnici, dugogodišnji Ciprić i Spasić. Kako je došlo saradnje s njima, kako vam oni pomažu? Pogledaj, ja sa tim ljudima radim već 7 godina, ja te ljude znam jako dugo i to su moji ljudi od poverenja. Ja mislim da to u biti kad ide neki trener negdje, onda je to sasvim normalno da uzima ljude od poverenja i ljudi koji sigurno pomažu jako puno oko toga. Tako da to neki uvjet jedini koji je bio mojim nekim dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, ovo sve drugo smo se lako dogovorili. Što se tiče reprezentacije, dakle, Amar Rossi vam je bio protukandidat. Osim što ste ga pobijedili, imali ste 100% podršku članova izvršnog odbora. Šta zato? Osim što ste imali podršku, bila je 100%, dakle 15 od 15. Pa dobro, to je sigurno lijepo, znači da u savezu kad imaš podršku sigurno puno lakše radi, tako da je to sigurno super stvar, za svakog trenera. Jednostavno, kad je došlo do razgovora mojim nekim dolaskom, došlo do tog zadnjeg 2 kandidata i eto, na kraju sam postao ja novi selektor Bosne i Hercegovine. To je jednostavno tako je moglo biti i obrnuto. Uglavnom, super je stvar i za svakog trenera da ima podršku od cijelog saveza. Pored Ciprića i Spasića, znači u stručnom štabu Bosne i Hercegovine, tu su Hasagić i Rajmić, a ste i u Americi imali priliku upoznati, kako je raditi sa njima? Mislim da su to sve bivši igrači, to su sve reprezentativci, igrači koji imaju jako puno i za reprezentaciju, a imaju i u klubu, tako da su to pravi sportaši i pravi ljudi i odlični treneri. Sa Sakpetom Sušićem, dakle, na Kormilu odlikovala nas jedna atraktivna, efikasna igra u kvalifikacijama za svjetsko 2014 30 golova smo dali. Onda je došao Bažarević, nešto smo opreznije igrali, defanzivnije, nekako na duge lopte. Šta možemo očekivati od vas? Evo, vidjeli smo već u Americi da je to igra na posjed. Pa probat ćemo sigurno, jer puno stvari se treba još. Trener nekada volio igrati neke stvari koje možda i ne može sa ekipom. Mora vidjeti
kakvu ekipu da bi moglo. Ja mislim da ova Bosna i Hercegovina ima kvalitet da igra i ofanzivno, ima i kvalitet na posjed. Ja vjerujem u to i ja mislim da i puno ljudi koji ovdje vjeruju da imamo taj kvalitet da to možemo. Sigurno će to i ovisiti i o protivniku, da će to ovisiti o puno nekim stvarima i detaljima, ali negdje ću se bazirati na to što si rekao. Znači da imamo posjed, da dođemo u šanse da igramo ofanzivno, a sad ćemo vidjeti koliko ćemo svemu tome uspjeti, ali ja vjerujem da hoćemo jer imamo reprezentaciju baš za to. Ćiro Blažević je rekao da ste čovjek koji će odvesti reprezentaciju na Europsko prvenstvo. Koliko vam znači te njegove riječi? Neki Ćiro Blažević je cijeli moj život ili počinjem s njim ili završavam neki intervju. Tako da Ćiro je jednostavno tu stalno uz mene. Znači od onih dana kad sam otišao, pa dana kad sam bio u reprezentaciji Hrvatske, sad kad sam trener, jako je utjecao u biti na neku moju karijeru i on je stalno tu. Pa ja Ćiro smo dobri, sve se to neka fama na kraju, ja kad sam bio mlad možda sam bio ljut, možda nikad se nisam posvađao, nisam vjerojatno ni imao ni vremena da se posvađam s njim. Jednostavno to tako, Ćiro je jedan iskusan i super trener i tu rezultati govore, znači i odlaskom ovo treće mjesto sa nama u Francuskoj. Sigurno da ti godiš, ja sam Ćirom sad dobar i viđamo se tu i tamo i pričamo, tako da sigurno ti godi kad ti Ćiro kaže nešto. Prethodnih godina, odnosno osnivanja Hrvatske reprezentacije BiH nezavisnosti, mnogi igrači koji su tu rođeni u porijeklo ne igraju, u prvom redu Ibrahimović, njegov otac izbjeljni. Hoće li se sad u tome ukraju, ste li vi na kraju krajeva razgovarati s igračima i pokušati privoliti da igraju za BiH? Koji to mogu, koji vuku korijenu, koji je pravi? Pa ja ne vjerujem da neko nije pričao, ali možda nije dovoljno pričao. Sad je to meni vrlo teško reći šta je bilo prije i šta se prije dešavalo. Ja samo znam da ćemo mi gledati, znači osim lige, da ćemo mi gledati sve igrače i koji imaju i koji u mogućnosti možda igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sad, da li ćemo mi uspjeti u tim svim ovim razgovorima ili da li ćemo mi privoliti da igrači koji imaju nekog porijekla da igraju, to ćemo vidjeti. Ali ćemo se sigurno truditi, gledat ćemo jako puno, pratit ćemo, to ti sigurno obećavam, to znam jer to ću sigurno raditi, to je moj posao biti. I u ovu ligu imamo U21 odličnu generaciju koji su i sad to pokazali da mogu igrati i sa velikim reprezentacijama, koji su pokazali u svojoj grupi da mogu i sa Walesom, sa Engleskom i sa svim tim reprezentacijama, Portugalom, biti čak i bolji, pobediti neki 3-1, znači da ima u Bosni i Hercegovini talenata, samo ih treba naći i ja mislim da već u ovoj turneji smo mi vidjeli da ima igrača da može igrati za reprezentaciju. Evo, spomenuo sam da su vas neki igrači zvali i nudili se igrati za BiH, pretpostavljam da ne možete govoriti o imenima, ali makar o ligama u kojima nastupaju. Bili su par igrača koji su preko nekih ljudi dolazili do mene da bi oni igrali za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao da ćemo vidjeti, jer to imam sad jedan period gdje ću te igrače ići gledati, pa ćemo vidjeti da li je to za nas, da li je to stvarno kvalitet taj o kojima igračima oni pričaju. Tako da ići ću sigurno dosta toga da pogledam i da vidim. Ovo je finala Liga nacija, novo takmičenje koje zamijeniti prijateljske utakmice. Kako gledate na to takmičenje? To će biti još jedna šansa da se plasira na Europsko prvenstvo. Pa većinom je to jedna šansa, još jedna druga kao šansa. To će biti većinom za ove manje, jer vrlo teško da neki, sad ja da ne podcjenjam neku reprezentaciju, ne znam, uzmemo Moldavije ili ajde sad nećemo ni Moldavije, nego uzmemo... Bjelorusija će vrlo teško završiti ispred u grupi sa Belgijom, na primjer. Pa Belgijom, ne znam, sad ti govorim Španjolskom i Bosnom i Hercegovinom, verovatno neće.
Eto, budemo tu jasni, Znači, ali kroz tu D može. Ali dala nam je i drugima šanse da se ipak imaš jedno kao neko vađenje, a nema prijateljske utakmice, nego imaš prave utakmice. Prva i druga grupa su baš prave utakmice. Mi smo dobili Sjevernu Irsku i Austriju. Mislim da možemo igrati sa ova dvije reprezentacije, da je to sigurno dobro, ali su to prave utakmice za sve nas. Evo, vi ste već vodili Azerbejdžan protiv Sjeverne Irske, a Austrija će vam biti možda nepoznanica, jer oni igraju toplo hladno. Pa tako je, Austrija može izgubiti od svakoga, ali može pobediti svakog, ima kvalitet, ima tu dosta igrača, čak i taj u Bayernu, ima tu i dečko koji igraju u West Hamu, Arnautović, ima tu dosta dobrih igrača i oni, kao što si rekao, igraju toplo hladno, ali mogu ti napraviti problem svakoj reprezentaciji. Sjeverna Irska, znaš, otočki nogomet, znači... Fizički, trkački. Pa fizički, trkački, duge lopte, borbeni, niti malo laki, ali Bosna i Hercegovina može igrati. Vratili ste prije nekoliko dana sa američke turneje, tamo ste isprobali najbolje igrače iz naše lige, iz U21 reprezentacije. Kako ste vi doživjeli ta dva meča? Iako nismo postigli gol, remi poraz, ali možemo biti zadovoljni. Pa protiv Amerike, pa jesu protiv Amerike, ti ipak moraš znati dalek put, užasno dalek put, sve to ide uz to i oni su se super borili, super igrali, tu smo čak bili i bolji, promašili penal, znači Amere smo u biti kad ovako gledaš u dva polovina bili bolji od njih. Meksiko, posle opet jednog putovanja, otišli smo u Meksiko koji je na svjetskom prvenstvu, Meksiko koji osim 3 igrača bili svi, koji se bore za odlazak, igrači se bore za odlazak na svjetsko prvenstvo. Prvo povreme jako dobro, dugo smo pali i fizički, što je i normalno, uglavnom mislim u globalu trebamo biti zadovoljni. Igrači, evo, 3 igrača koja su vas najviše impresionirali, osim Šehića, Medunjeva, za koje već znamo. Šeha je izrastao u pravo golmana, znači kroz ove 3 godine u Azerbejdžanu, igranje u Ligi prvaka gdje je stvarno izrastao u jednog velikog golmana. Medunjan igrao u Filadelfiji, dobro za njega već znate i to, ali bilo je tu igrača koji u 21 ima i igrači koji jednostavno su pokazali gore da se može računati u budućnosti o njima. Sad imena. Pa, znaš kako, svi pisali ovdje Menalo, sigurno da je jedan... Ali on je i prije ovdje pokazivao. Tako, verovatno, i ja sam to, sigurno ti mogu reći da je bio odličan tamo. Tu su igrači koji, evo, su klinci, u biti kad kažem klinci, mali čavar ode u Frankfurt sada. Znači, ta turneja, kad ti gledaš mali Koljić zbog igranje u A reprezentaciju ovdje sad u veliki klub, poznat. Klinac, stoper, ti ode u Pauk. Znači, odigra prvu utakmicu i Pauk zove i ode u Pauk. I ne odigra protiv Meksika. Pa da, osnovno, pa to hoću ti reći, znači to je samo jedan plus. Znači oni su se sami pokazali da su dobri, jer da toga nije bilo, verovatno bi danas bili ovdje. Znači, tako je, ali je to sad jedna druga stvar, znači jednu drugu dimenziju kad igraš za reprezentaciju i ako igraš dobro. Tako sam zadovoljan, imaš tog malog Lončara, imaš tu igrače koji stvarno mogu i sigurno će biti u razmišljanju mom već sad i za ove kvalifikacije. Elvira Ibiševića ste naknadno zvali iz Omaha univerziteta, Nebraska. On će, pretpostavlja da će on sad više igrati za U21 reprezentaciju, ali kako su, pošto je bio najmlađi opet tamo, kako vas je on? Pa dobro, ali se vidi ipak da je to koleđ i da to sigurno treba napraviti jedan pomak prema gore. Znači jedan pomak gdje su ovi drugačije izgledaju, drugačije to i udaraju, ali on ima kvalitete. Nadamo se da će doći u MLS ligu, ako dođe u MLS puno ti je lakše, onda imaš puno jače utakmice i ti ćeš biti kvalitetniji i napredovaćeš, tako. Od 2011. godine Begović nezamjenjen. Evo vidjeli smo sad Šehića na djelu i je on možda vama više Šehić odgovara, možda tehnički potkovanje od Begovića, Begović više linijski golman, vidjeli smo Šehić kako igra tu i na vrhušesne stranice. Šehić ima taj kvalitet, Begović ima neki drugi kvalitet. I sigurno da tu u svakom slučaju nama vrlo bitno i vrlo važno da imamo 2 golmana koja su top nivel, koji mogu na top nivelu biti
tako da je to sigurno za nas odlično. Tu ima i povreda, tu ima i kartona, tu ima i svašta se može dešavati, tako da imamo dva stvarno vrhunska golmana i tu ćemo odlučivati među njima. Prošle godine odigrali smo 7 utakmica, od toga čak 6 kvalifikacija, dakle samo jedno prijateljsko, dakle tu u Albaniji, u Elbasanu, a vidimo da vi već popunjavate skoro sve termine koje imamo za prijateljske utakmice. Hoće to tako biti u budući ili svoj par? Ovako, mi sad igramo u 3. mjesecu, imamo 2 utakmice, odmah ti mogu reći, znači 23. Bugarska, 27. Senegal, 2.6. igramo protiv Južne Koreje u Koreju, s time što je to Južnoj Koreji zadnji test za odlazak na svjetsko prvenstvo, jer znaš da su u grupi sa Meksikom, sa Njemačkom i dobro, nije bitno, a uglavnom oni su u grupi, znači je to nam isto neki zadnji onaj njihov test, što me isto veseli, jedna dobra reprezentacija. Eto i Švedska, tako je. Znači jedna dobra reprezentacija gdje će nam sigurno to puno značiti. Evo, već ste ovdje rekli o igračima da ćete već računati. Dakle, Bugarska 7, još nije potvrđeno Senegal koji igrač. Još nije potvrđeno, ali bit će to u Francuskoj sigurno, sad ćemo samo još vidjeti ko je igrati, ali potvrđena je utakmica. Južna Koreja, dakle 2. juni, Seul. Tako je. Tad će biti, vjerujem, još jedan termin u maju. Biće, ali to još nismo odlučili, igrat ćemo kući. Kući? Da. Igrat ćemo kući, to ti je 27. ćemo igrat ćemo sigurno kući, 27. protivnika još nismo odlučili, pričekat ćemo za koji dan pa ćemo vam reći. Da li su koje su reprezentacije tu opstice? Nisu sad još ništa, nismo to, jer tu mislimo neke stvari još napraviti nekih oproštaj što nisu ranije radili, da se napravi neki oproštaj i Misimoviću i Spahiću i sad ćemo vidjeti da li je to i Luliću, da li je to i Višliću, Rahimiću i puno njih koji bi na toj utakmici kao neka utakmica za njih, jel? A sad ćemo to još vidjeti ko je taj protivnik i da li jesu Lulić i Višlić. Ja, sad ćete vidjeti u Berlin. U Lozani, dakle, žive bio Lige nacija, priča se tamo sa Fernandom Vierom, našim bivšim saigračima, razgovarali o prijateljskoj utakmici sa Španijom, u novembarskom terminu. Pa to je bilo najzadnje, nismo pričali baš puno o tome, ali to je bila tema i to će biti verovatno 90%. Tako da ćemo verovatno tu utakmicu odigrati protiv Španjolske. U terminu kad smo slobodni, sad ne znam se točno termin, ali to je bio jedan od tih razgovora, ali pričali smo o svemu drugome. Smo veliki prijatelji, tako da poslije smo se čuli još telefonom da bi potvrdili da Španjolski savez nazove Bosnu i Hercegovinu da se dogovore oko termina. Ovo će u Švicarskoj nije ne znate to. Ne, nego će biti u Španjolskoj. A pa znamo da li sad Galemo igraju domaće utakmice. Da li ćemo mi u Španjolskoj igrati s njima, zato što oni poslije nas igraju sa Hrvatskom. Ja znam i Simović, dakle, on je pregovarao sa vama oko uloge selektora, rekao da vi možete vratiti na kult reprezentacije koja nema ali onu pozitivnu atmosferu i patriotski nabor. Jer to se malo spustilo na neki niži nivo u zadnje vrijeme. Samo ti kažem da je možda mi to sve vratimo, ja sa Zvezdanom Simović neću pričati kakav igrač, bio sigurno jedan super kvalitetan igrač koji je jako puno dao i za reprezentaciju, a i svim klubovima kojim je igrao, nego mogu samo reći da je sigurno jedan super momak koji je došao i on je u tome u savezu za razgovore bio za izbornike ili selektore, kako god hoćeš. Tako sam s njim puno razgovarao i tako da mi je drago da čujem to od njega, sigurno. Sad za kraj, kako bi Robert sebe opisao par riječi? Znaš kako teško kad moraš nešto o sebi pričati, to ti je najteže. Znači ne znam, uglavnom, vrlo teško mi je pričati o sebi, ali znam sigurno da sve ono što radim sa nekom mojom iluzijom da nešto napravim. Teško mi je reći o sebi, ne mogu teško mi je pričati o sebi, ali znam sigurno da sam korektan i da ću sav svoj posao napraviti korektno koliko je to najbolje za bilo koju ili reprezentaciju ili znači što se toga tiče
Ma ovo drugo nek ocjenjuje neko drugi kakav je Rodriguez. Evo, rekli ste da je Guardiola danas najbolji trener. Vjerovatno i vi vučite uzore neke od njega u svom poslu. Pa gledaj, ja sam rekao da je Pep Guardiola najbolji trener gdje smo svi na kraju mi učili ili razmišljali kao što radi Johan Cruyff, jer Johan Cruyff je započeo ovu cijelu Barcelonu i ovu igru. Ajmo reći taj tika-taka koji to svi potenciraju, s time da je to postao Guardiola napredio i tako da je Barcelona tih godina bila sigurno najbolja i najljepši nogomet na svijetu, igrala je i sve osvojila. Pokazuje to sada i u Manchester Cityu gdje već je tako reći prvak tamo, očekujemo nešto i u Ligi prvaka, tako da ćemo vidjeti, ali meni je Pep jako drag i kao osoba i kao trener. Iako ste igrali dakle u tim nekim velikim klubama kao Zvijezda, odnosno Zvijezda sa Zvijezdom sa svoju Ligu prvaka, zatim Real Barcelona, ipak su tu bile cigarete, tetovaže, provodi, izlasci. Da li smatrate da vas je to kočilo i koliko je to smetalo možda vašim trenerima? Ili nije u to vrijeme? Ima jedna fama kad ti neko počne pisati ili pričat, ne znam, izlazi, onda, nema pojma, pije, a to ti dođe tako i to onda tako to krene i to cijeli život negdje ostane. Ja nisam izlazio toliko kako su pričali, nisam toliko pio. I moj porok bez daljnjega su cigarete koje jednostavno su tu i ja nikad nisam ni bježao od toga, jednostavno sigurno da ću preporučiti svima da ne puše, ali ja i dalje to radim, tako da je teško pričati o tome, ali sigurno da nije dobro za nijednog sportaša, da bi sigurno puno bolje bilo da ne. Gdje vam je lakše bilo? Na terena, kad ste bili igrač, kad ste mogli direktno utjecati na igru, ili sad kao trener, gdje ipak zavisi od igrača, da li će pratiti vaše upute? Najljepše igrati nogomet, znači ti kad si igrač samo razmišljaš o sebi, o utakmici, o tome što ti znaš, a ovdje razmišljaš o 100 stvari drugima, tako da je, pa ne samo 11, nego tu je sad i stručni stožer, tu su doktori, tu su maseri, ti razmišljaš u biti o svemu. Tako je, znači da je puno lakše bilo kao igrač, zavežeš kopačke, daju ti kopačke, ti ih uzmeš, odigraš utakmicu, završiš i odlaziš. Trener poslije radi poslije toga analize, gdje je šta, kuda, o svima, gdje je pogrešio, gdje je uradio dobro i tako da je to sasvim jedan drugi. Najljepše bilo samo kad si igrao. Postoji li u vašem životu nešto osim fudbala, dakle neki hobi koji se bavite? Teško dođeš jedan put u ovaj svijet fudbala, vrlo teško da ti nešto imaš neki hobi. Hobi ti je onda samo to, šta ne bi trebalo biti. Ali samo razmišljaš o tom i samo radiš o tom. Imaš jedno, šta imaš, to ti je moja familija koja, 2 čerkice, to ti je neki onda relaks u cijeloj toj priči kad si s familijom. Da vas kaže da ste poročan čovjek, šta vam danas izmam jasmi na lice i koliko imate vremena za svoju familiju? Ja se trudim da što više vremena provodim sa familijom. Znači kad god imam slobodno, ja sam s njima, tako da imam 2 čerke, 18-14 godina, tako da uživam u familijarnom ambijentu i tako da mi to super odgovara. I nedavno vam je rođendan, šta je bila rođendanska želja? Znaš kako, kad si zdrav, onda imaš 100 nekih želja i 100 nekih stvari. Znači, prvo da želja nam je bilo da bude zdravlje i da bude mira i to ti je neka prva želja. Onda ti je želja da nešto napraviš u karijeri, onda da ti mala upiše faks. To su ti sve neke želje, makar je moj rođendan, razmišljam o nekim drugima. Tako da, ne znam, to su mi bile želje, da bi familija zdrava i dobro, na krajnjoj liniji da napravim negdje svoju karijeru, znači to je sada Bosna i Hercegovina gdje želim da sigurno da odemo na Europsko prvenstvo. Hvala vam što ste izvojili vrijeme za BNR, najveći portal za BH dijasporu. Vidiš šta je to.